Ek wil 'n bietjie vandag met jou praat oor die wette wat ons sien wat besig is om in te kom reg oor die westerse wêreld. Australië, Kanada, jy kan maar seker wees definitief al in die VSA, alhoewel nog nie so ooglopend nie. Skotland, Brittanje, kry ons hierdie wette wat inkom onder die vaandel van sogenaamde wette teen antisemitisme. Ek wil spesifiek met jou praat vandag oor die een in Australië. Daar is 'n aanslag op die westerse blanke Christendom. Dit is die aanslag. En 'n mens moet nou mooi gaan kyk waar uit hierdie aanslag kom. Wie is die hidden hand agter hierdie aanslag? Want binnekort as jy hieroor gaan praat, gaan hulle jou toesluit. Dan mag jy nie meer iets daaroor sê nie. So hierdie wet in Australië, wat nou die dag aanvaar is op 20 Januarie 2026. Combating Anti-Semitism, Hate and Extremism Bill. Reg? En in hierdie hele wet, wat eintlik 'n wet is wat gebou is op 'n ander ou wet teen sogenaamde antisemitisme, gaan dit veral oor organisasies, en dan sê hulle organizations can be listed as prohibited hate groups making membership, recruitment or funding a crime. So organisasies, dit kan kerkorganisasies ook wees, godsdienstige groepe, hulle kan moontlik nou onder sekere omstandighede dan wees beskou word as hate groups of terrorisme groepe, en dan mag jy nie deel wees nie, mag nie 'n lid wees nie, jy mag hulle nie befonds nie, mag nie jou tiendes gee nie, die tipe van ding. Dis eintlik waar ons op pad is. So, en die ander iets wat hulle dan gedoen het, hulle het wat hulle noem religious leaders. So, mense wat predikante, pastore is, en natuurlik ook moslim predikante, alhoewel dit glad nie so genoem word in die wet nie. En die idee was om 'n wetgewing daar te stel vir herders, predikante, religious leaders, wat sogenaamde hate speech verkondig. Selfs aan die hand van enige godsdienstige teks. Dit is dan nou ook verban. En die groot probleem met hierdie wetgewing is dat dit glad nie duidelik is nie. So dit sal nou met oor tydperke seker nou maar getoets word in die howe. Nou, volgens hierdie hele, as jy na hierdie hele goed kyk, na hierdie wette kyk, dan lyk dit asof die idee word geskep, wel, dit is teen islamiete en moslim radikales en moslims wat nou Jode doodskiet, want hierdie wet is baie vinnig deurgevoer. Binne 2 dae het hulle hom deurgevoer, om deur die worsmasjien gedruk, na die aanvalle daar op die Jode op Bondi Beach. En die indruk is geskep, man, ons moet nou eintlik islamitiese radikalisme aan bande lê. Maar as jy kyk na die wet, dan is die woord islam nie eenmal genoem daarin nie. Inteendeel, dit is so geskryf, dat dit lyk na nasionalistiese groepe wat gaan kla oor islamitiese immigrasie, of Chinese immigrasie na Australië toe, selfs mense wat dan die Bybel gebruik om byvoorbeeld te praat teen homoseksualisme of transgenderism, hulle kan maklik toegesluit word 15 jaar vir hierdie tipe wetgewing, hierdie tipe oortreding van hierdie tipe wetgewing. So, ons moet nou mooi verstaan, die net wat hulle besig is om te span teen die Christendom, is besig om al hoe nouer te trek. So, nou, ek meen, ou moet jouself vra, wat is dit wat dan nou gepraat word, wat dan nou so 'n probleem is? Want die terrorisme gevalle in Australië is nie naaste by, ek meen, vergelyk dit met Suid-Afrika. Maar, en hulle het wette wat dit kan teen, daar is wette daarteen, daar is vroegere wette geskryf teen hate speech. Verstaan jy wat ek sê? So die vraag is net by jou, hoekom dan nou nog wette skryf? En dit gaan daaroor om die net stywer te trek.
Nou, as ek byvoorbeeld die regering gaan kritiseer oor sy immigrasiebeleid, dan moet ek ook maar mooi praat, byvoorbeeld. So as ek kla oor islamitiese immigrante wat inkom en hulle is gewoonlik baie geradikaliseer en hulle tekste is anti-Christus en anti-Christendom in die tipe van ding, wel, as ek daaroor kla of ek gaan 'n publieke opinie daaroor hê, kan ek maklik aangekla word vir die oortreding van hierdie wet. So kyk 'n bietjie na hierdie. Ons dink hierdie wette gaan oor islamitiese immigrasie, dit doen nie. Want ek het gaan navraag doen by DeepSeek. A sweeping claim that Islamic immigration is undesirable because of their radical beliefs, as ek het nou sou sê, could reasonably be found to promote hatred and cause members of the Muslim community of people of Middle Eastern national origin to fear for their safety or feel intimidated. Baie jare terug was Australië daar gestel as 'n blanke land, om 'n homogene blanke land daar te stel. Maar dis verander met die Racial Discrimination Act van 1975. Toe kon hulle die grense oopgooi en hulle het die grense oopgegooi. En die vraag is wat 'n mens altyd vir jouself moet vra, hoekom mag die blanke nie 'n land hê van sy eie nie? Nêrens is die blanke nie meer veilig nie. En oral word wetgewing ingebring sodat die blanke nie sy mond oopmaak en kla teen die regering se immigrasiebeleid nie. Die feit dat daar die vryheid van spraak in ons geloofsvryheid, ons mag nie praat teen homoseksualisme of transgenderisme nie, ons mag nie praat teen aborsies nie, ons mag nie bid teen aborsies nie, ons mag nie ander gelowe kritiseer nie, ons mag nie die Joodse staat, die Zionist state kritiseer nie. As die blanke dit doen, is die blanke in die moeilikheid. Hoekom? Want die Jood sit daar agter en hierdie is alles te doen met Jacob's troubles. Dit is Jacob's troubles. Jacob was nie 'n nie blanke nie. Jacob het nie gelyk soos die Midde-Oosterse nasies van vandag nie. Daar het 4000 jaar verloop tussen Jacob en wat van ons vandag het. En is jammer dat die blankes dit nie kan verstaan nie. Hier's 'n ou wat baie mooi hierdie nuwe wetgewing in Australië verduidelik en vir jou wys dat hierdie nuwe wetgewing daarop uit is om Australië te verswart, te verislamitiseer en heel moontlik klomp Chinese en Indonesiërs in te voer en van die blanke populasie ontslae te raak, naamlik die replacement theorie, wat hulle nou sê is 'n conspiracy theory. Dit is nie. Dis die waarheid wat ons sien dit gebeur. So all eyes are on Australia right now, and for good reason. This is the hate crime bill right here. I've been reading through it for like 3 days, and despite this document being rushed through Parliament off the back of an Islamic terror attack, it doesn't mention radical Islam once. 144 pages, no mention of radical Islam, no mention of Islamic terrorism. I thought maybe I'm just not seeing it. Maybe they're using the kind of language and I'm just not seeing it. So I gave the bill to ChatGPT and I asked, how does this bill deal with Islamic terrorism? This was the response I got. In short, it doesn't. It's designed to target right-wing or nationalist groups, but can also be used for general dissent. If this bill gets through, it'll be the worst thing that's ever happened to Australia. It's worse than terrorism because it affects everybody forever. It'll transform Australia into a police state overnight. It could potentially result in thousands of people being arrested straight away as soon as it's passed. I don't even know where they're going to keep these people when they arrest them. Australia doesn't really have any room in its mainstream jails. Unless they've been building jails or internment zones in secret in preparation for this bill, that's very possible. This bill is very racial. It basically paints all white people as potential enemies of state multiculturalism, and anyone who's not white becomes a protected class of people. I'm serious. Heed my warning, because that's the essence of what I'm getting from this bill as I read through it. You can't criticize any protected class of people. You can't criticize government immigration policy. You can't really say anything. Every social political comment you make will potentially be illegal. But as I've been reading through this bill, a thought keeps occurring to me. I'm thinking, doesn't the government understand how unpopular this bill is going to make them? No sensible Australian is going to vote for them after this. So what are they thinking? Well, there's two answers coming to me. First, they're importing more voters. There's millions of people coming in from India, and this government is masquerading as the multicultural option. So they expect that new imported voting bloc to vote for them and keep them in power. So they don't care about falling out with the traditional working class, the usual voter base that they would have to appeal to, because they're just replacing them with immigrants. The second answer coming to me is we may not even make it to the next election, because this legislation would be very opportune for a government that's about to impose a large-scale PSYOP, something like COVID 2.0, but probably worse. I don't necessarily mean a pandemic, but
They're locking this country down. This legislation locks Australia down. So we may not even be getting elections in the future. That's what this legislation is telling me. Like, something big is in the works here. In conjunction with this, I sense that this year the government's going to try to lock down social media as well. They'll block access to some social media entirely. They'll say it's for your safety. So while they're locking people up for criticizing their policies, they'll also be locking down social media. This is obvious because social media is making their multicultural project virtually impossible. They're not able to effectively censor the information that's available to people. Everybody can see what a failure of a system this is. The information is freely available all over social media. People are working it out. They know there's a hand behind the government. They know where the money trail leads. They know who's really in charge. Everybody knows, and everybody's talking about it on social media. They have to lock that shit down, and they're going to try it this year. Crazy times, but this is our reality.